ଅଗୁଣ ଆସିଲେ ପଞ୍ଚୁଦଳ କଥା ଆସେ ଏବଂ ପଞ୍ଚୁଦଳ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ବିମାନରେ ବସି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଘର ବୁଲି ଭୋଗ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ବିମାନରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ବିମାନକୁ খুব সুন্দর কারুকার্যরে বনাইথাନ୍ତି ଯେଉଁ କାରିଗରମାନେ ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠି ପଞ୍ଚୁଦୋଳରେ ଭଗବାନ ଯାଉଥିବା ବିମାନ এইটি বনিয়া যাইଥାଏ এবং এটি আম সহিত জনে মৌসা অনেক যিকি তাঁর পিলাবেলু এই কাম করে আসছেন এবং খুব সুন্দর ভাবে নিজ হাতরে বিভিন্ন কারুকার্যপূর্ণ কাম কাঠরে খোদেই করে করছেন সহযোগী কহবি দেখেবে মৌসা কিভাবে হাতরে বটাড়ি ধরিছেন এবং খুব সুন্দর ভাবে কারুকার্য করবার লাগিছেন এই কাঠ উপরে আমি সিধাসলখ মৌসা সহিত কথা হবা কোণ আপনার ওম শান্তি জয় জগন্নাথ मोर परिचय है रत्नाकर महारणा ये रत्नाकर महारणा बापा ना गदाधर महारणा ग्राम खंडायत पाटणा पोस्ट बलंगा डिस्ट्रिक्ट पुरी एवं जो आप कम जो काठरे जो खोदे कम कर कौन कहुए और जो कमटी आप करते वर्ष है आप ये दोल विमान कम आमर ये दोल विमान कम पूर्वपुरुषर आम बापा जेजे बापा कर आमे भी करुचु आम पिला मानकु भी एतर अनुप्राणित करूँ करने शिक्षा देचु करुँच एतर बाहर पिला भी माने आमर कलाहांडी आउ टिटलागढ़ याडू भी पिला आसी या आखपाखर भी पिला आसी काम शिखुंट तापरे ये है गोटे कौन कला ये खाली कौलिक वृत्ति नुहे ये गोटे कला जमती कथारे अच्छी गोटे राजा सिना पूजा पाए आपना देश में कला पूजा पाऊ थाए देश विदेश रे ये कला बहु आड़े जाऊँगी ये कम ओडिशार पुरपल्ली रे नवरंगपुर छत्रपुर भद्रक सालेपुर बालेश्वर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर एमती बहुत दूर को ओडिशा रे बहुत दूर को जाऊँगी महीशूर भी जाइए महीशूर भी कम जाई से बहुत कम महीशूर तेणु ये कम गोटे करिबारे आमको बहुत खुशी मिले कहीं गोटे ये जो कम ईश्वरंकर दान ये आम पूर्वपुरुषर बापा जेजे बापांकर दान ता सहित ईश्वरंकर दान कहीं ये जो कला समस्त द्वारा हो पारबनी कहीं ये कला वृत्ति जो आम करुचु आमको गोटे बहुत आनंद मिलूँ ये गोटे विमान से आसला से गोटे महादेवंकर नीलकंठेश्वर बड़ गोपीनाथपुर खोर्धा बड़ गोपीनाथपुर विमान से कहले आमर यहाँ महादेव विमान बसवे तेणु ताधे आम महादेव बसवे जेहेतु ताधे टे आम वृषभ रखिलु त्रिशूल रखिलु डंबर रखिलु विभिन्न प्रकार आउ विभिन्न प्रकार कलाकृति ताधे रखाही एमती सबू विमान रे रखा हो कहीं आम गोटे खुशी मिले ये ठाकुर काम करने जमती दोल पूर्णमी आसीज फगुदशमी आसीज आहरी माने आमर गोटे रोम रोम रे गोटे माने शक्ति भरी जाए ये काम करने कहीं फगुदशमी आसला माने गाँ गहली लोक मैंने आसी सब ये जणिकिया कम नुहे ये गाँ लोक सब एकठी विमान ने आधे ठाकुर को बसई बुलेबे गाँव में भोग खुएबे फगु मेलन करेंगे सबूपाई आमको गोटे बड़ आनंद मिले ये कम करें गोटे विमान जो आम देखिलु एते तो बहुत गुड़े कारुकार्य होची विमानटी आपणकर माने ग्राहकंकर जो चाहिदा हिसाब रे आपण बनाउछंती किंतु आपण गोटे विमान करने को केते समय लगुच माने केते दिन समय लगुच आपण गोटे विमान करने पाई विमान आधे जो कलाकृति रहुची ये जो कारुकार्य याकू करने टिके कारुकार्य अनुसार समय लगे टिके साधारिया कम हेले कम दिन हो जाए टिके अधिका कारुकार्य हेले कारुकार्य अनुसार टाइम लगे आमर तो प्राय 10-12 जन काम कर आम परिवार पुओ पुत्रा ठू धरिकी समस्त मिसिक आम करुचु तेणु गोटे गोटे विमान भी मासे 2 मासे जदि बड़ विमान हुए 6 मास 8 मास आगुरी बराद कले
ଯାଇ ହେବ। ଭଲ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଗୁଆ ଦରକାର, ଅର୍ଡ଼ର ଦରକାର, ଏମିତି କରାହେଉଛି ଆଉ। କେତେ ଜଣ ଆପଣ ମାନେ ସମୁଦାୟ ଏଠି କେତେ ଜଣ ମିଶିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି? ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 9-10 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ 9-10 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କେଉଁଠି ଶିଖିଛନ୍ତି ନା ଏମିତି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଶିଖିକିରି ଯିବା ପାଇଁ। ଏ ଖାଲି ବିମାନ କାମ ସହିତ କଳାକୃତି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଡାଳି ଫାଳି କାମ ଏସବୁ ବି ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଘର ପିଲା, ସାହି ପଡ଼ିଶା ପିଲା ବି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମିଶିକିରି। ଆପଣ କେଉଁଠି ଶିଖିଥିଲେ? ଆମେ ଆମ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେହେତୁ କରି ଆସୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖି ଦେଖି ସେଇ ସମୟରୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଟି ଶିଖିଛନ୍ତି, ଏ କଳାଟି ଶିଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବି ଯେ ଏ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ଏ କାମରେ ଯାହା ରୋଜଗାର ହେଉଛି ଏଥିରେ ପରିବାର ପୋଷିବା କିମ୍ବା ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସମ୍ଭବ କି? ହଁ, ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା କିଛି ଆଉ ମିଳନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ। କଥା ହେଉଥିଲେ ଯିଏ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏ କାମରେ, ଯେଉଁମାନେ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିମାନ ସଜେଇବା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ବିମାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବିମାନ କାମ କଲେଣି ଏବଂ କେଉଁଠି ଏ ଯେଉଁ କଳାଟି ଆପଣ ଶିଖିଥିଲେ? ମୁଁ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେବ ଏଠି କାମ କଲାଣି। ଏ ଆମ ଦାଦାଙ୍କଠୁ ଏଇ କଳା ସବୁ ଶିଖିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବିମାନର ମଡ଼େଲ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷ ତମାମ ଏସବୁ କାମ ଚାଲେ ନା ଏମିତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଆସିଲେ ଯେମିତି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆସିଲା ମାସେ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷ ତମାମ ଏ କାମ ଚାଲେ। କେବଳ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆସିଲେ, ଫଗୁ ଦଶମୀ ଆସିଲେ ହିଁ କେବଳ ବହୁତ ଜୋରରେ କାମ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି କାମ ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଥାଏ। ବିମାନ କରିବା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାଠର କାମ ଏଠି ସବୁ କରାଯାଏ? ଏମିତି ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ରହିଛି, ତ ବିମାନ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି ଆପଣ? ବିମାନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଶଗଡ଼ି କାମ କରାଯାଏ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ ଆମର ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ସିଂହାସନ କାମ କରାଯାଏ। ଏଇ ସବୁ ଦୋଳ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ହିଁ ଏଠି ବହୁତ କରାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ଯେହେତୁ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ମନରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ହସ୍ତକଳାକୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆଜି ବି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ବଳଙ୍ଗାର ରତ୍ନାକର ମହାରଣା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ୱାର୍କସପ୍ଟି ରହିଛି ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିମାନ କାମ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାଠରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ କାଠରେ ତିଆରି ହସ୍ତକଳା ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏ କାମର ଚାହିଦା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୋଳ ବିମାନ ପାଇଁ ଏଇଠିକି ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବଳଙ୍ଗାରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମହାନ୍ତି, DNK ଲାଇଭ୍।